салом арз медонем ба якояки шумо. Ассалому алейкум дӯстони азиз ва мухлисони ҳамешагии барномаи Матрица. Нахуд саросиёи марказии барнома барои ҷавонон ки дар бораи хизматрасониҳои интернетӣ, гаджету ва одамоне нақл мекунад ки ҳама инҳоро фикр карда мебароянду барои истифода бурдан ба мардум пешниҳод менамоянд. Дар студия Илҳом Бубоев. Хотиррасон менамоем ки ҳамкори барномаи ин ширкати Тисел аст. Ширкати Тисел баҳри муштариён басаи муфиди интернети G+-ро пешниҳод менамояд. Ҳангоми пайваст будани басаи G+ ба шумо ду маротиба бештар трафики интернети бо ҳамон нарх пешниҳод мегардад. Акнун трафик дар басҳо ба шабу рӯз баробар тақсим карда шуданд. Яъне ҳангоми пайваст будани басаи G+ 2000 мегабайт рӯзона ва 1000 мегабайт шабона интернет пешниҳод мегардад. Бо Тисел бозам бештар интернети баландсурат. имрӯз дар Матрица наврасон дар интернет чӣ меҷӯянд? Смартфонро чӣ тавр бидуни ноқил ба компютер пайваст кунем? Ширкати Норс айнак проекторро муаррифӣ намуд. Бо Матрица меша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. Стетоскопи доно илтиҳоб яъне воспалениеро назар ба ҷарроҳи навкор 3 маротиба дақиқтар ташхис менамудааст. Иброз намуданд созандагони Стетҳоми кифоя аст то таҷҳизотро рӯи синаи кӯдак гузоред ва таҷҳизот тапиш ва овози нафаскаширо муайян мекардааст. Натиҷаи ташхиси ба даст овардаи интеллекти сонӣ имкон медиҳад ба дилхоҳ масъалаи саломатии кӯдак аҳамияти ҷиддӣ диҳед. Ба иттилои Энван ин айнакҳо дорои функсияҳои хело каманд. Тариқи он метавон қайдҳои тақвим, обу ҳаворо дидан мумкин аст. ғайр аз ин таҷҳизот ёрдамчии овози Алексаро дастгирӣ мекунад. барои идораи айнак созандагон доирача яъне ки ангуштаринро ки бо он дастрас мешавад тавсия медиҳанд. Дӯстон, мехоҳед бештар аз олами хайтек огаҳӣ пайдо намоед? Пас марҳамат ба медиапортали мо бахши Матрица ки бо ҳамкории ширкати Тисел таъсисода шудааст. хонед, лайк гузоред, шарҳ гузоред ва ба дӯстонатон равона созед. Матрица бо мо ҳамеша огоҳ ва доимо дар тренд бошед. стетоскопи биноқил кӯдаконро дар хона ташхис мекунад. Стетоскопи доно илтиҳоб бо истилоҳ воспалениеро назар ба ҷарроҳии навкор 3 маротиба дақиқтар ташхис мекунад. иброз намуданд созандагони стесами. кифоя аст то таҷҳизотро рӯи синаи кӯдак гузоред. Таҷҳизот тапиш ва овози нафаскаширо муайян мекунад. натиҷаи ташхиси ба даст овардаи интеллекти сунъӣ имкон медиҳад ба дилхоҳ масъалаи саломатии кӯдак сари вақт диққат диҳед. стесами ин таҷҳизоти доно хонагӣ электроник яъне хурдакакест ки мо мехоҳем дар ҳама хона ҷой дошта бошад. мо мехоҳем ҳангоми мушкилоти саломатии кӯдак волидон дарҳол аз таҷҳизот истифода бурда дар асоси ташхиси он ҷиддияти масъаларо муайян намоянд, гуфт Войсех Радомский, сардори раёсати стесами. таҷҳизот зиёда аз 170 ҷузъи хурдэлектронӣ иборат мебошад ки тариқи смартфон ба кор андохта тамоми натиҷаҳоро ба серверҳои мо равона мекунанд ва аз тарафи интеллекти сунъӣ коркард мешавад. дақиқ намуд Радомский. стетоскопи муосир андозаи хурд дошта дар истифода хело сода мебошад. бо шарофати он волидони дар ташвиш буда метавонанд аз паи саломатии кӯдакашон бошанд. инчунин стетоскопи доно метавонад натиҷаи ташхисро ба духтур равона кунад то худи духтур роҳи муолиҷаро нишон диҳад. созандагони стетоскопи доно боварӣ мекунонанд ки таҷҳизоти онҳо назар ба табиби синфи миёна самаранок мебошад. лоиҳаи мо дар имрӯз ки ҳоло он ба бозор ворид нашудааст аллакай самаранокии 80%-ро нишон дод. мутаассифона 20% шубҳанокӣ то ҳол қарор дорад, аммо назар ба духтури маъмулӣ то ҳол дараҷаи самаранокии он баланд мебошад, иброз доштанд мутахассисон. диски калонтарин ба фурӯш мебарояд. соласол ҷараёни маълумоти коркардшаванда ба боло меравад. аз ин сабаб истифодабарандагон ба захираҳои калон ҳаҷм ниёзи зиёд доранд. истеҳсолгарони компютерҳо бошанд барои гирифтани ин бозор байни ҳам рақобати калон доранд. захираи нави 50TB Ultrastar DCHC 620 аз Western Digital бар ивази вазнгарони соли гузашта HSGT Ultrastar HS14 ҳамин ширкат ба бозор мебарояд. аз он замон ширкати
Seagate низ захираҳои 14 гигабайтаи худро муаррифӣ намуд, ки нархи он махфӣ мебошад. Дискҳои сатҳи 13.5 дюйма дар навбати аввал ба марказҳои коркарди маълумот, ки дар панелҳои махсус ҷой дода шуда, дар сарҷамъ 900 терабайтро ташкил медиҳад, пешбинӣ шудааст. Инчунин сеҳсолгар дар нақша дорад захираҳои 15 терабайтаро барои бойгонии наворҳои сифати 4K шаҳрҳои доно истифода барад, ки дар он ҷой давоми ним сол то 28 терабайт маълумот ҷамъ мешавад. Лекин чунин захираҳо ба фурӯши omma набаромаданд. Ширкати Amazon, ки дорандаи захираи абрии Amazon Web Service мебошад, барои ҷой додани чунин дискҳо мошинҳои боркаши 18 чархаро истифода мебаранд. маълум мегардад, аз чунин дискҳо асосан ширкатҳо ва марказҳои хизматрасонӣ истифода мебаранд. ширкати Norse айнак проекторро маърифӣ намуд. лоиҳаи айнакҳои доно, ки аввалин бор ширкати Google ба якчанд сол қабл муаррифӣ намуда буд, бархилофи нақшаҳои коршиносон рушд наёфт. Google аз истеҳсоли айнакҳо даст кашид. акнун қувваи худро дар ин бозор ширкати амрикои Norse мехоҳад санҷад. ин ширкат айнаки донои Focalsро муаррифӣ намуд. зохиран ин айнакҳо аз айнакҳои муқаррарӣ фарқе надоранд. барои дарҷи маълумот бошад, ба он проектори хурде ҷой дода шудааст. ба иттилои N+1 ин айнакҳои доно ҳоло даврои функсияи хело каманд. тариқи он паёмакҳо, қайдҳои тақвим, маълумоти обу ҳаворо дидан мумкин. ғайр аз ин таҷҳизот ёрдамчии овозии Alexa-ро дастгирӣ мекунад. барои идораи айнак созандагон доирачаеро, ки бо он дастрас мешаванд, тавсия медиҳад. айни замон айнаки Focals бо нархи $999 дар сомонаи ширкат барои пешфармоиш кушода мебошад. дастраскунии айнакҳо дар моҳи декабр ба нақша гирифта шудааст. ҳаҷми нав, имкониятҳои нав. ба ҳамаи ин дар бастаҳои интернети нави G+ аз Tisel акнун интернет 2 маротиба зиёдтар мешавад. рӯзона истифода баро, шабона ҳамон қадари дигар ба дастор. дар ҷаҳони интернет фаъолтарин бош. маълумоти муфассал бо рақами 970 ё дар сомонаи Tisel.tj. бастаи интернети нави G+ аз Tisel. ҳаҷми зиёдтар, имконияти зиёдтар. вақтҳои охир бисёрии дӯстонам аз корношоям шудани ноқилҳо ва пайваст нашудани он ба компютер хело шикоят мекунанд. албатта ки ман ба дӯстонам ва ҳатман ба шумо роҳи пайвастшавии онро дарёфт намудам, албатта ки беноқил. бояд беҳтараш тамошо мекунем. Привет, народ! Давно с вами не виделись, но сегодня хочу рассказать кое-что очень интересное, что должно вам понравиться. Итак, что вы скажете, если я расскажу вам секрет о том, как можно подключить ваш смартфон к вашему компьютеру без кабеля, с полным доступом ко всем папкам? Может быть, вы это знаете, но поверьте, очень много людей не знают даже самых простых вещей, поэтому я стараюсь рассказывать все. Итак, что нам для этого нужно? Во-первых, смартфон и компьютер должны подсоединены быть к одной Wi-Fi сети. Дальше. Заходим в проводник. Здесь сдвигаем шторку или нажимаем верхний левый угол и подключение к компьютеру. Он показывает вашу текущую сеть, вы сравниваете с той, к которой подключен ваш компьютер, и нажимаем «Запустить». Дальше снизу он покажет адрес, который нужно ввести в вашем диспетчере файлов. А теперь я покажу конкретно, что это такое. Заранее прошу прощения, что буду снимать монитор с телефона, как в 2008, но, к сожалению, по-другому сейчас никак. Значит, открываем любую папку и в этой самой строчке, куда я показываю мышкой, вводим попрошенный нашим смартфоном адрес. Все очень просто, нам не нужно будет вводить на самом деле полный код, потому что только мы впишем два слова FT, он тут же покажет нам пример. Нажимаем на него, и нам потребуется всего лишь исправить вот эти 3 цифры. На смартфоне то, что он меня попросил, это 168. Так, 168. Enter. Все, у меня полный доступ к папкам моего смартфона. Хотим перекидывать фотографии, пожалуйста, музыку, пожалуйста, обратно использовать как флешку, без проблем. Все без подключения кабеля. В общем, компания о нас позаботилась. наврасон дар интернет чӣ меҷӯянд?
محترم والدان، آیا شما باری هم از فرزندان خود پرسیده اید که از اینترنت چی میجویند، چی تماشا میکنند و یا با ناشناسان کدام معلومات ها را روانه میسازند؟ البته که اینترنت خوب است، اما دسترسی کودکان باید حدود داشته باشد. کامیلا با فرزندش راه یافتن به اینترنت را می‌آموزد. این کودکی 12 ساله می‌خواهد طبیب شود و مادر می‌خواهد او از این راه دانشش را توصیه دهد. اگر در ویدیو جراحی سبک باشد بگذار تماشا کند، اما اگر از آن زیادتر چیزی باشد که به ذهنش تاثیر می‌رساند نمی‌گذارم تماشا کند. به اندیشه این مادر پورا کندن کودک از اینترنت مقبول نیست. روس‌ها ضرب المثل دارند که باور کن اما بسنج و عادتاً از نام من به صفحه یوتیوب وارد می شود و من از رفتی کارش خبر دارم. یک پژوهش تازه برعکس نشان داده که اکثر والدان تاجیک نمیدانند فرزندان نورسشان به کدام صفحه‌های اینترنتی وارد می‌شوند. والدین مخصوصاً زنان قاید نمودند که آنها اوقات نیستند که نورس فرزندی از دختر می پسر می در روند استفاده برای اینترنت با چه گونه شبکه‌ها سازگار دارد، کدام معلومات را از اونجا استفاده میبرند و این هم باعث نگرانی میباشد، چون که والدین آگاه نیست. در نتیجه شبکه‌های اجتماعی گوناگون هستند و در اونجا اطلاعات غلطانه نیز میتواند باشد. این پژوهش میانی بیش از 6000 نورس و پدر و مادران آنها انجام شده مشخص کرده است که 37% نورسانی از 10 تا 14 ساله تاجیک به کامپیوتر و 19% دیگر به اینترنت دسترسی دارند. ما باید به فرزندان بفهمانیم که به کدام صفحه وارد شدن لازم نیست، به خصوص حالا که مبلغان تروریسم و اکستریمیسم در اینترنت زیادند. مقامات تاجیک از دسترسی آزاد نورسان به اینترنت اظهار نگرانی میکند و میگوید اینترنت بر رفتار کودک تأثیری بد دارد. که فحش هست و دیگر زوراوری هست و کشتار است به اینها وارد میشن. البته در این سن سال برای آنها چیز جالب است و آنها میخواهند که بیشتر به همین سایت ها کار کنند. مقامات میخواهد دسترسی نورسان را به تنظیم درآورد، اما بعضی ها محدود ساختن را راهی حل نمیدانند. وقتی که ما میگوییم که آنها طفل بیگناه هستند و از یگانچه خبردار نیستند و فراموش میکنیم که متاسفانه این جوانانی دوره‌های شوروی نیستند که با آنها چیزی که گویی اونها باور کنند. این جوانایی هستند که فقط و دلیل میگویند. این تحلیلگر میگوید با وجود منفعت‌های اینترنت برای کودک سرچشمه ناخوبی‌ها نیز هست. این موضوع نباید از نظر والدین هم دور ماند. هر گونه عکس‌های نالازم، ویدیوهای نالازم تماشا میکنند، حتی با کامپیوترهای خود نصب میکنند اونها یا با تلفن‌های موبیلی خود. در برابر این عکس‌های خودشون را به همه روان میکنند، اطلاعات شخصی خودشون را به همه روان میکنند و نمیدونن که این اطلاعات شخصی بر ضد اونها نیست، میتوانند اون را استفاده کنند. کارشناسان میگویند وارد شدن کودکان به اینترنت نباید محدود شود، اما در دریافت معلومات مهم و منفعت بخش از اینترنت کودکان را باید راهنمایی کرد. دوستان ارجمند، در همینجا برنامه ماتریسه با پایان میرسد. اگر شما چیزی را نفهمید و آن را به اسمارتفونتان ثبت کرده نتوانید، افتاده نشوید. همه معلومات را شما میتوانید تنها در میدیا پورتالیتی رازبخش ماتریسه که با همکاری شرکت تیسل تأسیس شده است تماشا نمایید و یا خوانید. بار دیگر خاطررسانی می‌نماییم که همکاری برنامه ماتریسه این شرکت تیسل است. شرکت تیسل بهره مشتریان باسه مفید اینترنتی جی پلاس را پیشنهاد می‌نماید. هنگام پیوست نمودن باسه جی پلاس با شما 2 مرتبه بیشتر ترافیک اینترنتی با همان راه پیشنهاد می‌گردد. با تیسل باز هم بیشتر اینترنتی بلند سرعت. نشر نوی برنامه ماتریسه را شما میتونید پس از یک هفته در همین روز و در همین وقت و ساعت تماشا نمایید. با شما بودم روی برنامه الهام بابایف. تو برنامه نوبتی خیر.